Assalamu alaikum, hurmatli seyirciler. Milli telekanalında haberler informatsion programması taqdim etili. Studiyada men Abdullah Ajosman çalışam. Rusiya Federatsiyasında yasaq etilgan meclis teşkilatının a'zolari yaqalandi. Qrim Cumhuriyet yo'lboshchisi Sergey Aksionovning avaliyasi bo'yicha Yaltada grajdanlar qabuli kechdi. Ahmedjit rayonining Prudovoy ko'yida Solnышко bala bog'chasida bilingval gruppa ochildi. Çok funksional merkezlerge nevbetler saat 6'da tizili başlana. Bu ve diğer vakalarını bizim yayınımızda seyretiniz. Hukuk qurchalayıcı organlardaki menba haber etkeni ko'ra Qrim Cumhuriyeti ve Aqyar shahri bo'yicha Rossiya Federal Xavfsizlik xizmatining xodimlari ichki ishlar nazirligining yordami ile bir qaç insonni yaqaladılar. Bu Rossiya Federatsiyasida yasaq etilgan meclis tashkilotining a'zolari Bekir Degirmenji, Kursit Abdullayev, Asan Chapuq, Ruslan Trubaч ve Kazim Ametov jinoyatchilar Turkiya vatandaşından $7.000 talab etediler. Operativ tedbir birden iki qavixanede kechdi. Ular bir-birine yaqin yerleşi. Hukuk qurchalayıcılar meclis a'zolari ve potensial qurban arasındaki bağını nezaretde tutaydılar. O'z jinoiy niyatini umrga kechirerek meclis a'zolari 82 yoshli Qarasuv bozor sakinini Veji Abla Kashkani qo'llandilar. Bu qadın jinoyatchilarning emri ile talab etilgan parani almaq kerak edi. Bu vaqalar neticesinde buyuk yaşlı kadın yaramadı. Ona tibbiy yardım ko'rsatildi, ama hastaxonada o vefat etti. Bu delil boyunca jinoiy ish ochildi. Sergey Aksionov grajdanlar meselelerini hal etmege istemagan ve ularni boshqa idoralarga yo'llagan memurlarni ishdan bo'shatmaga havale etdi. Bu haqda o Yalta shahar okrugunda chiqish grajdanlar qabullarının netijalari bo'yicha vitse-premyerler ve Qrimning davlat organlari rahbarlari ile kechirilgan mushavirada bildirdi. Cumhuriyet başı endi qayd etdiki, Yaltaning esas problemlari boshqa regionlarda olgani kabi ayrı alda ular MUP aq şirketlari ishlari, naqliye ile memurlarning yaramay munosabatlari ile adamlarni boshqa yerlarga yo'llaganlari ile bog'liq. Ama Yaltaning en esas meselesi Sergey Aksionovning so'zlariga ko'ra quruculuqdir. Bundan birga cho'qisi tahsil ve sog'liq saqlash meselelari musbat baga loyiq. То хамство, которое вот увидели, просто плевать все на всех хотели, я понимаю так. Выдирали, то есть как бы за 2 копейки, то есть как бы земли, за взятки, по-другому сказать, ну, других вариантов нет. И строили непонятно что, ну в данном случае с целью обмена, только наживы. Налогов ни Крым, ни Ялта ничего не получала. При том количестве объектов, которые в Ялте построено коммерческих, коллеги, я могу сказать, Ялта должна процветать. Qrimda gripp xastalığından 737 bin adamga aşılama, yani прививка yapıldı. Bu Qrim ailəsinin 40%'ni teşkil etti. Keçken sene 670 bin adam aşılangan edi. Bu sebepten gripp ve virus hastalıklar epidemiyası yüz vermedi. Ama şimdi kızamık kor hastalığı sebebinden başka hastalıklarga karşı aşılama yapılması mesele doğru. Qrim Cumhuriyet yo'lboshchisi Sergey Aksionovning avaliyasi bo'yicha Yaltada grajdanlar qabuli kechdi. Davlat millatlararo komitetining raisi Lenur Abdurahmanov 35 murojaatni qabul etdi ve Zvyozdochka adli sobiq musofirxonani ziyorat etdi. Tafsilotlar ile Sultaniya Istakayevaning lavhasida. Вот все обвалилось, вот все течет. Ну как, вот как нам тут жить в таких условиях? Коммуникациялар yok, су басқан мағаз, дымлылық ве йықылған мердивен. Yüзден зияде қоранта тамам бойлы алда Звездочка ятаханесінің екі корпусында яшай. Земфира Сарымсакова битасыны бақа. О бірінші группа сақатты. Қартана қиын яшайыш көрді. Шымды де шарайтсыз бір одада яшамаға мечбур. Алиме Муртазаева есе сақат баласының 4-ші қатта яшай. Қыз юрмей ве әр вақыт ята. Ава етішмегені себебінден баланың алы сықча ағырлаша. Постоянно в комнате, она не видит ни кислорода, ни прогулок, ничего. Но 4-й этаж, можете понять, как это и мне ее таскать, как каждый день таскать коляску, то есть я даже не знаю.
в таких случаях помогают, там, рассматривают. А у нас, получается, администрация города игнорирует. Звездочка адлы сабық Мусафирханиде 90-нчы сенелерінің сонында сүргін етілген халықлар векілері ерлештірілейді. Шымды омескен евге чевырылды. Девлет милетлер ара комитетінің рейсі Ленур Абдураманов сәкенлерінің меселелеріне қимет кесті. О қайдетті ки ерлі мемурлар толу шекілде өз ішлеріні беджермейлер. Ве гражданлар үшін керекли шарайетлер яратмайлар. Буду обязательно в своем порядке обращаться к главе республики для разрешения данного вопроса. Кроме того, услышал, что администрация города Ялты не слышит эти чаяния этих людей и не разрешается на сегодняшний день их проблема. Bundan gayrı Ленур Абдураманов Ялтаның Джемиет қасабасында гражданлар қабулыны кечірді. Суаллердің эксериеті эсасен топрақ дамарталарының ресмейлештірігі или бағылы олды. Ерлі Сакен Надежда Шаховцова тариф әттеге қасабада ярық, весу ақызылув системалары yok. Яғмур весель олғанда оның ве құмшысының евлеріні вязбарларыны су баса. Вот эти вот селевые потоки спускаются с двух сторон, с вот этой с лестницы неудачно построенной, она почти вертикально, по ней сложно подниматься. И со стороны вот той большой дороги тоже идут два потока, они спускаются вот там вниз, и вот нас с соседкой, это не только мой дом, с соседкой, нас просто топит. Эпосы мурачатлар бойынша аңлатмалар берілді. Эмде меселелерінің чезілув yolları незаретке алынды. Султания Истакаева, Аким Бекиров, Миллет үшін. Геджи Ахмежити Авалиман районында екі Nissan арабасы чатышты. Nissan премьер арабасының 21 яшлы айдавжысы Грес тарафтан Авалиман тарафқа келген вақыт, солға бұрылғанда қаршыдан келген Nissan Tiana машинасына yol бермеді. Екі айдавжы да пек ağır зарарланды. Керіч құртаржылары денізде ермай текілуіні жоқ етмек бойынша оқуларда иштирак еттілер. Идманлар черчевесінде құртаржылар ялдав қораларыны елештірділер. Қара дениз акваториясында төкілген ермайны жоқ еттілер ве сайлны темізледілер. Иждевамында Русия февкуляды вазиет назилегдің хазимлері бойлы аллар олған заман усули ве тешкілі ярдым көстірмектен ғайры. Бұл іште амели шекілде иштирак еттілер. Ахмежит меркезі ескі ларёктан бошалды. Тижари объект электроника тюкяны Ахмежитте Карла Маркс соқағы ве Кирова жаддесінің чопразындан алынды. Бөлелікмен шер меркезі сонки ларёкларының бірінден темізленді. Бұл тижари объект чоқтан белі Қырым пайтақтың мимари қияфетіне ұйғын келмейді. Иш адамларына тижари ноқтаны елештірмек үшін башқа ер тевсие етілді деп тариф етелер Ахмежит мемориятында. Акимиет берген малуматқа көре бұл бош ер яқын вақытта яны плитка иле төшілежек. Башқа тижари объектлер бұл ерде олмайжақ. Бүгін Ахмежит районының Прудовой өкөнде Солнышко бала бақчасында билингваль группа açılды. Енді мұнда балачықлар оз ана тіллерде тербие алacaklar. Açılıf nasıl keçкен ақта біздің мұхбиріміз Мухаммед Зекирияев біле. Бүгін балабақшада байрам. Мұнда билингваль группа açılды. Енді 28 бала екі тілді, яғни қырым татар ве рус тілдерінде білгі алacaklar. Балачықлар olsun, büyükte adamlar olsun, onlar unutarlar özün tilini. Ama böyle bir yoldan gitsek biz, balalarımız her vakit işte özün ana tilini işteler ve alışalar oluyor. Kırım Tatar tili ana tili degende işte onu mutlaka bilmeye gerek deyip. Çünkü onun aklına kala hepsi laf ete, hepsi selam aleyküm ayta, başka bir şeyler laf eteler. Onun aklına kala ve umur boyu işte onun ana tilinden o yaşayır. Группа эпосы стандартлардан бойынша яратылды. Мұнда ярық ве теміз одалар. Ойыншақлардан башлап рәлелерге ве ятақларға барғанжы эпосы кереклі шейлер бар. Енді балачықлар мұнда зев или экі тілде тасил алacaklar. Ахмежит мемориятның малеви деслігі себебінен капиталь тамир ишлеріне 1 миллион 200 рублей айырылды. Группа с билингвальным образованием открыта с целью развития культур народов крымско-татарского и русского. Для того, чтобы научить наших деток жить в мире, в содружестве, понимать друг друга. Ведь сколько человек знает языков, столько раз он человек. Хатырлатамыз, бұл Ахмежит районында енді 10-й билингваль группадыр. Яқын вақытта бөлек абы группалар башқа балабақшаларда да açılacak. Мухаммед Зекирияев, Иван Евдокимов, Миллет телеканалы.
Ахмежит мемориятын башы Игорь Лукашов, подснежник, светлячок МД-30 учиграмы учве барынжы санлы лицей тасил мөстелеріні зиярет етті. Бала бақчаларда меморият башы ойын одаларыны, музыка салонны ве ашханелеріні бақып чықты. Айры диққат ашайт мастатларының кефетіні айрылды. Барынжы санлы лицейде исе реберлерінің іші yüksek дәрежеде болғанны ве мектеп территориясы абыданлаштырылғанын қайд етті. Продукты поставки очень хорошие, что меня удовлетворило в этом плане. Мы обходим обязательно и кухню, и все хранилища, смотрим, откуда поставки, какие. Второе, видите, прекрасная территория, обрезанная, нормально постриженная, ухоженная. Чоқ функционал мерkezlerге невбетлер саат 6-да тызылы башлана. Ахмежит ве дегер шерлерден келген сакинлері чешит қызметлеріні алмақ үшін келелер. Ама талон алмақ үшін о қадар тан вақытта келмек керек ме? Бұл вақытта невбеде келев қамыз. 8-ден 15 даққа кече МФЦ хадимлері қабыл кечермек үшін бөлік қабыларының атчалар инсанлар талон алмақ үшін невбет тезелер. Талон номер R415, пройдите в окно номер 20. Саат 9-да МФЦ хадимлері муштерлеріні қабыл етіп башлайлар. Мұражатлар чешіт паспорттен іштірілмесінден кадастр хизметлер алуына қадар. Чоққысы адамлар мемнюнлер талон алып тайынленген вақытқа келдік дейлер. На Толстого приходила, самое больше 8 человек, 8-10. Брала талон, спокойно садилась, ждала. И очень даже оставила благодарность ему, пожелания. Очень удобно, что не стоишь в очередях, в райотделах, в паспортных столах. И удобно тем, что здесь можно оформить любой документ. Конечно, сейчас уже лучше стало. А сразу было, как сложно, когда у других. А сейчас вон 40 окон, конечно, быстрее время идет. Талон алмақ үшін бір қач инсан саат 6-да келді. Танда келгенлеріні олар бойле анлаталар. Саат 1-ге талонлар қалмай. Пришел сюда в 6 утра и ждал, чтобы взять очередь. Я был вчера в час дня, и мне сказали, что уже нет. Придите завтра. Я говорю, когда? Они говорят, где-то в часов 7 надо прийти. Чоқ функционал мерkezінің мүдері бұл меселе ақта біле оның сөзлеріне көре әр күн бір бөлік еді инсанларға қызмет көстере. Месал, олар ақматызал кесоғағында мүштерілеріні 40 мүтехасыз қабыл еті. Оның үшін невбетлер топланмамақ керек. Егер адам саат 8-ге келсе, енгілікнен кереклі вақытқа талон алмақ мүмкін. Если бы каждый гражданин подходил тогда, когда ему действительно надо, а не приходил заранее, боясь не получить талон, то, соответственно, и в час дня были бы уже талоны. Я хочу сразу сказать, что есть такие дни, когда, например, суббота и пятница, что в час дня еще талоны есть. То есть все зависит от активности граждан. Мы граждан не призываем не приходить с утра, мы граждан призываем приходить к открытию. Мы откроемся, спокойно вам выдадим талон на удобное вам время. Вы придете, потом спокойно его получите. Bundan g'ayri meseleni evden chiqmayib chizmek mumkin. Buning uchun Gosуслуги portalында qayd etilmek kerak. Anda pasport ma'lumotini, telefon va SNILS nomeralarini ko'rsatmek kerak. So'ng Qrimning har bir bo'lagine kelmeli. Anda mutaxassis shaxsiyatni tasdiqlamak uchun talon berer. Bundan so'ng siz evden chiqmayib istagan davlat xizmatini ola bilasiz. Nariman Tarsinova, Ervin Emiraliyev, Millat телеканалы. Бүгін Қырым инновацион платформа векілерінің веда бір координатор сайлыған Вернадский адына Қырым Федераль университетінің иш көріші болып кечті. Иш көріші черчевесінде иш бірлік yönelişi МД Қырым инновацион платформа инкешафы ве фалиет программасы белгіленді. Иш бірлік насыл ола білген ақта сөз үрсетілді. Потенциал у нас очень огромный, и тот анализ, который мы совместно провели, позволяет говорить нам о том, что развитие Крыма и развитие инноваций, они будут идти нога в ногу. Уверен, что по всем основным отраслям это касается и народного хозяйства, и урбанистики, как уже говорил. Исмаил Гаспринский адына медиа мерkezінің хадимлері Кезлевдегі Исмаил Бей қасабасының милли мектебіне Қырым татар тілінде 140 китап bağışladılar. Балалар еле Қырымтар yazıcısı Ори Эдемова ве Яны Дүния газетасының баш мариры Зера Бекирова сөбет еттілер. Тәфсатлар бізім невбеде келев қамызда.
Baksanız bu meraklı kitap. Масалары, кеелер, әфсанелер, шиерлер жиынтықлары. Яны китаплар мектеп китапханесының рафларында ер алдылар. Эльмас 8-нче сынып талебесі. Келечекте о имшіре олмаға арзу етті. Тибие тахта китаплардан гайры беди эдебиятны окумага пек севе. Ве хусусын ана тілімізде. Китаплар çok güzel. Мен мында çok келедім. Çünkü kitap bu bilgiyen aktarı. Китапларны бүгін 11-11 сынып талебелері үшін тағдым еттілер. Яны Дүния газетасының баш муаррері Миллениет шерлерге абуне улыну факта тариф атты. Sizler aytarsınız, biz gazete okumayız çünkü internette her şeyini tapamız. Siz bizim gazetada basılgan şeyini hiçbir türlü internette tapamazsınız. Yok o internette. Çünkü internetke kim koyacak? Onu şu gazetani yapkan siz men koyacağım. Ya siz Tatarca olmagan son siz neni koyacaksınız internetke? Elbette ki koyup olamazsınız. Gazetamızda basılgan birçok makalelerini tek yanı dünyada okuyabilirsiniz. Ve men bellesem, mesela men nasıl ki gururlanam. Biz Kırım Tatarlarda 100 yıllık gazete var. 18. yılı fevral ayında tercüman kapatıldı. Çünkü tercümanını çıkarmağa çare kalmadı. Çıkarmakın bek ağır bir yıl edi. Lakin şu yılı Moskva'da Kırım Tatarları için yanı dünya degen o vakit yeni dünya Arapça Arap harflerinin yazılan gazete çıkar. 19. yılda o Kırım'a koçup gele. 18-нче мектеп бүгін 140 китап әлде әті. Бұ туфган тілде басылған нишерлер әмді Кырым халықлары ве тарихы ақта китаплар. Среди тех книг, которые вышли в этом году, хотелось бы выделить это такую книгу, как автора Эльмиры Черкезовой, искусствоведа. Это крымско-татарские мастера декоративно-прикладного искусства, художники, архитекторы. Я думаю, что это будет очень хорошим пособием, подспорьем для изучения в школах, именно знакомства с работами крымско-татарских художников, как довоенных, так и современных. Елның сонуна кадар медиамеркез Кырым мектеплерінде çalışkanlarga ана тілі өжаларына адлы мejmuаны тәслим etmege planlaştıra. Bu kullanma tilimiz ve edebiyatımız derslerini meraklı yapmağa yardım edecek. Kullanmanı yanı yılға jebedava elde etmek mümkün. Yanvarının 1-ден ise ona abone olmak mümkün. Нариман Турсинова, Рамазан Аливапов, Millet телеканалы. 50-ден зияде терек яныс кемлелер чөплік урналары ветеміз территория. Беспалов суқағында студентлер шерчігінің Курочка адлы Исрат бақчасында эконом адлы лейханын бір елығы қайдетілді. Эпісі бұл ішлер монолит шіркетін тәшебюсі иле өткерілді. Ахмежит шер мемориеті де бұна қол тұтты. Жымачылы қыфының генчлері ве район сакинлері де бұл іште ярдым көстерділер. Талақа санки байрам кыбы кечті. Бұратлық күні олғанына бақмадан жемачылық мемнуниетлі туфган скверінде чалыша. Бұл территорияны комплекс шекілді абаналаштырмақ үшін бір адымдыр. Общежитие наше здесь рядом. Куда выйти вечером даже посидеть так? Конечно же в парк. А так, в том состоянии, каком он был, это было очень трудно. Исрат бақча еллар жетемізленмеді ве оның абаданлаштырылуына пара айрылмайды. Тереклер бақылмай, урналар ескі, қалдырымлар бозық. Талақада иштирак етмек ве эвелки скверны қайырдан жаландырмақ үшін инсанлар атта құранталарынан келділер. С малых лет нужно прививать к детям и закладывать в них стремление к чистоте, к благоустройству, к тому, что нужно это все поддерживать, нужно это все улучшать. Сквер келечекте құрылacak академия адлық чоқ функциональ комплекске якын. Оны якын заманда құрып башлайжақлар. КФУның студентлері академия адлы лейхаға фаал суретте қол тұталар. Айталар ки талақа оның құрыжылығына да бір адым. Сейчас мы увеличили еще больше эту территорию. Изначально планировалось, что сквер мы благоустроим примерно до территории за рынком. Но, посмотрев, в каком состоянии находится вся оставшаяся часть, приняли решение благоустроить его полностью. Эндітін бұл ерде әліден зияды терек оседжек, седір, уюке, ақча ағач ве ақчам тереклері. Келечек комплекс құрылайатқан ерде эски тереклер кесілгені үшін шirket 3,5 миллион рубле төледі. Бұндан ғайры олар тек комплексының территориясында дегіл, скверде де чоқ тереклер отырмаға планыштыралар. Яқын келечекте мұнда пияделер зонасы, земаневи бала мейданчығы ве спортив зона құрылacak. Айша Шулакова, Асан Зевадинов, Millet үшін. Бұл нұқтада янымыз сонына етті бізді мұхберлеріміз яны малюматлар үзерінде енді чалышмақталар. Невбетекі рус тіліндегі хаберлеріні местегдешім Асан Абибулаев алы баражақ оларны қачырманыз. Көрішмек үзірем, салқын қалыңыз.